ตอนนี้นเวมเบอร์ดาริปันมังานี่กุยมาเมการิจาไปยังใจนาวนี่เกมงอันเดนาวยาเดการิเตียงเดยังพัดจังกีสิพัดเดตายังกีสิยังกีนาวยงตักว่าวเดตักปูจังนาว่าวยังไปการิจิลักบะกีพัดเดเลนตายังกีสิยังกีเดาเดอีเจหาเดาฮกีการิเตียงเดว่าจังโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มฮกียันบุตร police lana FIR no yemang anu iman da ngawlan no yipha buta iman na hadawa social media da layang hakia kari driver mam si iman na yam tawang ge siang ge ni ba ma daw kari u sis na mengang ngonang seibu hadaw china tamnang police da taman apa anyu apa ki ngonang taw yu da taman da angle ausne malayang taman da care na mengang sa anu police landa hadaw police landa tawu manyong phabu sebu hadaw tamna aniu alo ba ngawlan ma timabo police lano kata ni kidnapper hadaw kata pho dai bu ni u timabo police lana pho yang ge siang ge pho bu ni an November tarik ban malam ni pho bu hayang boy tani police lana imi de yak tak wa tani November tarik ban mangani tunang sinang tawa hang na hadaw kidnapper ni pho si ma kata ja pho da yang inok landa phone na meng yang ngan yu yang ge siang ge kidnap na meng bu sa taw kata pho da yang yan ma yang inok nok sa kata landa sing ngan halan nya kai se ji phani ga ma hadaw kata ninok kata tuila kai se haki ibu haki pho da ri bu kidnap na meng bu sa hadaw yi sengbulan jing ni nang sengban mong tameng ga yu sa taw China tamna anu police lan da tamana menyong phalak silak iman ti mai yileng ku le ga ma tamana iman da phoilak anu tamana ngawlak sulang hangnai ma imana hadaw jengneng ngan ha ngo bu ne ba toy mai leng ga ma taman bulana menyong hanang thank you sa mulana la achaw sa hadaw mulan tamma hadaw damnang nomana hadaw kada kidnapper ni hadaw ni ya photo ngeglak imni do police lan phoyang ge siang imni pho dai bu ba kata hadaw police lan na rescue na mengang ge sa yang ge hadaw mulana singlak changnai damnang aniu alo ba ngawlan ma Jakasang Phet district under Ngobo Jakasang region ma Ngobo NSCN GPRN lan na hadaw ba iman region ma you say yelak anu you say no ma ang bu hadaw illegal meng hadaw pa bu na meng la cha sa iman na hadaw ba directive issue na meng bu central administrative officer imana hadaw ki nhưng ta mang ge siang imana aro NSCN GPRN min ma tax sai bu tukan da sai se pu ji ga ma bu phai le yang khai bu lan da sai bu hadaw lan do saja phalak sinang hadaw lan no ki ji sarak iman men yang sai ga ma imana hadaw da imana tang halak sinang ni ba jam no iman region ma yu se wu ji yalak ani ba tawai lang sai yu ji yalak anu yoi no ma u yang lak se bu hadaw China tamnang aniu alo ba ngawlan ma Jammu and Kashmir ma ngobo TGB police yom acheng ba iwa iman police station naukam semenbu police station ma pum phapu kai kada tu liang ge siang ge phapu chamsa anyo kada taban pe mni yong ma meng ma ya yang hospital ma tawai no ma angyang ngonang se nam tawa hangge phapu si wanda imana hadaw terrorist lan adaw phaulan ki bu yeche kama alo ma bu ku ba le balan yak ma bu adaw pom hai dewing ki pho iman na ang bu hadaw ba ang bu daw yang bu jung na sa hakia jing ha miss na meng bu jung na sa daw phapu yang sa iman jung TGB iman yo ma Jammu and Kashmir ngobu police yong ba hadaw chaw se sang yi slak jung na sa away ma bu social media ma adaw phaulan ne terrorist lan na
attack na meng buang si bungin ang hayang boy hadaw ba Jammu and Kashmir ngobo TGB police yom ayong ba hadaw chaw si terrorist land attack ki ja hayang boy hadaw terrorist land yang iman of hobo toinan hadaw pupuyang se ibu hadaw China tamna anyo alo ba ngawlan ma former Union Minister BJP party mabu the BJP lana hadaw iman party ti jmai bu tuilung ano iman party phai la yong bu chungna se BJP lana hat nanga taman party the bai ji chammi party the jam yang sa semalam he ngaw sebu semalam he ma ka sebyang sa BJP lana AD bu chungna sa tani hadaw ba Bihar election so pu jam sa hadaw ba RK Singh sinang former Union Minister namo bo hadaw iman party me part amai ja chun bukara ja hadaw chungna sa hadaw RK Singh nyang ga party member namo bo resign na meng yang gi sa ibu hadaw China tamna new alo ba ngawlan ma Bihar election jeng ma hadaw NDA alliance land hadaw Modi woibu ba party khong yo nga nye pasang ge siang ge Bihar election ma hadaw Bihar ma sita 243 seat ngo bo hyang boy hadaw Modi woibu khong en tawlan iman thakse bu party ausne se bu BJP sai ji bu taw ma iman passport 43 seat kia iman pasang ge siang ge 43 seat iman okyang ge siang ge tawang ge siang ge ane ba jam congress woibu hadaw ba party India bloc se nang iman hadaw ba iman khungde iman alliance khungde tawlan na 40 below iman kia seat tawang ge se bu hadaw China tamnang anyo tiabu ngawlan na kempama Wokha district ma nahani sekwa nahani de tui te ji bu tui lenga phung nga ma ngo bu ka da bali police lan na pho yang ge si yang ge hadaw iman bana si ja jing bana chamla tong wai ham choi wangpeng ta pham wok ni se bu ba ma choren dang ar audio wangpeng pen ma tu ngui bu ka da no lum su ba ma cho chan pimo Felix wangpeng ta phai ma tu pali su ba ma yo tang ngo yang dang wangpeng ta phai ma cha ngoi bu anyo iman nga yo ma se ja man pho si na si tau pho lak ba man pho ba men pho lak ka da men na han tong ngo ham chui se men bu hadaw ba ka da pho lak sa police la ni na iman se nga jam yang hadaw skon ha ni da tui ni ji bu tui nyong ka le bu tui ka ta wo bu tui lang yang gi siang gi tau jing na sa sibli ko so nga tau mun la nai sang nem si ja pholak si bu hadaw China tam nang siang hadaw skon ha ni child welfare committee lan yang ba mai himnia kia imana pawa maya stable condition ngonang sa inang tiabu ngau halan